le ka moso no ka re tla tabeng ya le judge Mokone re khumane le gore go na le go manager be le gore bo atlhame ka bo le gore bo ama ba bangwe ba bahlankedi ba kgoro ya tsa selegae re ka gopola gore ile a re mengwaga e mebedi ya go feta ra khumana temošo mo SIU ye le gore be re bontšha gore go na le bo manager be le gore bo a diega mo dikgopelong tša di-visa ka ba di-passport ene e le gore bontši ke di naga tša mabapi tše dingwe tša tšona khuma le rona dikgopelo tše di tšo bo Nigeria, Zimbabwe, Zambia, Malawi bjalo le bjalo mara se e le gore ebile se ba boroko e bile gore mokgwa o e le gore dikgopelo tšeo e be di dirwa ka gona e be se wa maleba go bile le bo manager go bile le letsogo kobong go bile le mathata le mabošaedi a e le gore go ka ona dikgopelo tšeo di no sepetšwa ntle le go tsetsenkelwa gore na a di ka mokgwa malebana di tlabakelo ka moka tše le gore di a nyaka ge motho a di a kgopelo ya go ya nageng ye nngwe di a se tša diro ke tla motlhala re khumane le gore go na le go gongwe bile ba di dira ka WhatsApp gore motho o tla no dira kgopelo ka WhatsApp a e fa mohlankedi a e approva ka WhatsApp ke ka mokgwa e le goreng process ya gona e be go sena tlhokomelo ra re ka 2024 ra ba le ntho ba re search and seizure operation mo e le gore go SIU le ba Department of Home Affairs ke a gopola re be sa le ka nako ya tona Motsoaledi go ile go iwa dikgoro tša go fapafapana tša selegae go a nyakiwa tsona dikgopelo tše tša diwa ka ga faele ene bontši ba tsona tša re ge di dirwa nyakišo ya ba gore no ke nnete gona di tlhakatlhakane re nyaka proclamation ba re file proclamation re kgonne go tsenelela re kgonne go utula gore ka nnete mabošaedi ya mohutu a diregile ke ka mokgwelo gore gane bjale re humane re pego re išitše go mopresidente gore re fihlile fa goa ka mokgwelo gore proclamation e be re fa maatla ka gona ke nyaka go tla bengwe bile o satagana mo tabeng ya proclamation ke tumelelo lena le SIU ke le ditemošo tše le re di khumana diang ka tšona goba le emelela fela le khumane proclamation ane go ba tumelelo ewe go tšwa kgorong ya presidente gore nyakišišantse goba mošoma lena edo ba o nyakišiša goba le emela proclamation fela e gabedi Mokone go ya ka lenaneo goba setlankana sa molao se e le gorego se lebeletše tshepedišo ya SIU ge e le gore go ba le bošaedi bo e le goreng bo utlulwa re khumana proclamation re a go presidente ra fitlha ra rona re khumane le gore go na le ditletlebo tše di itšeo bjale di naka go nyakišišwa ka gore wa ka mokgwelo re di ka gona re swantse re kgona go nyakišiša mo go gongwe gore re tsenele ka gara di account tša dibanka go gongwe gore re tsenele ka gara maloko a lapa bjalo le bjalo mo e le gore re a belaela gore go na le tšhelete e sepetse ka mokgwa o se kwišagale ya mathomo ene ge proclamation e tlile re kgona go tsenelela mowe ene ge re fitlhile moo re khumane le gore tšee le gore ra di jaaka re di fumane nabile re kgona go ya kgorong ya tsheko gore tšhelete e itšeng e sepetse mokgwa wa o e buša e ka ba ka tsela itšego e le gore go na le tšee le gore re swantse re di ise goba botšhotšhisi nabile re di iša moo ge le gore tše di swantse di eme maphodiseng goba makaleng a mangwe a semolao re dira bjale ka nako ewe kgato ya bobedi e ka ba ge kgoro e ka tla go SIU ya kgopela ntho re bitšang secondment agreement ke mo e le gore ba kgopela bahlankedi ba itse gore go ya ka mokgwa e le goreng mohlomongwe go na le taba e le gore ya nyakišišo gore kgopela gore SIU romelang bahlankedi ba lena ba tle ba re thuše go nyakiša ntho e itsego e tla ba go tloga re kgona go re a kwana ga itše ka gore na le tšona re bolela re ila re tše mmalwanyana re a kwana gore no go tloga ka nako e go fitlha ka nako e re tla romela bahlankedi mouwe ba tlo le thuša mara bjale ya bobedi ya secondment agreement yona ge nako ya gona ya dinyakišo tšeo di fedile ke re fa kgoro ego
gore wa ka mogore re khopetse ka gona re fihlile mo ke gore le re e ka tswetsa pele ka yona ge ile rona le di cases tse di bulwe makaleng a mangwe a semolao gore ka dira bjala ba ka proclamation re gona go tswela pele go tshella sethueng e bang gorong ya tshebo wa tsa keng ge ke lebelela mo lapegong ya lena ke bona gore ke nako e telele bo manager jo bo tswela pele go direga ke a gopola o sa tlo fetsa o bontšha gore le ka nako ya tona motswaledi pele ga ya ka kua kgorong ya tša maphelo o ile a ema re fela re mmitša re mmotsiša diputsišo gona mo bjale go fitlha lebakeng le ka reng ke bothata jo bo keka bjale ka mollo wa tlhaga goba le kgona go bobeya ka fase a taolo bo be bo kekile bjale ka mollo wa tlhaga re kgonne go wela morago go fihla go 2014 re khumanelo re ka bo 2014 2013 bona mola bothata bo ebetsentse bo shetse bo thomile ke ge le go reng ebetsentse bo direga mara ebe se ka mogolo bo tshetse ka fasa go re sa ba mola le mola isa ba mola le mola mara khumanelo ba tlhankedi ba bangwe ba khoro bona ke ga le team se go ba yona syndicate e le gona ka mogoro bjale ba kgonne go tsentšha ba bangwe ba tsentšha ba bangwe go fitlhela e ba ngalaba ya taba e ba bothata mo ile gore jwale tšhelete ya mmuso e thoma go tlhotlhorega ya fokotsega e le ge batho ba e tseneletse ka gore ba bangwe ba no dira dikgopelo wa khumana e le gore motlha mongwe motho o šetse a tseba ka kgorong ya selegae motho o ke berekišana le yena ke mang ba no romela gona malaka ka ke bontšha kere ba no romela ka di-WhatsApp o no romela email o ba no dira a no letša mogala ya ba go reng ka nako eno ona bile kgopelo ya sepele ke ka mokgelo o reng bontši bja badudi ba ile gore ba re feletša re ba lo bona mo Afrika Borwa ba bangwe ba bona ba sena mangwalo e senyegile go tloga gona kwa ke nyaka o ruma le wena ka taba tše pedi mo ke kwa gore ba re le dikereke tše tša o no khumana motho wa ona a tswela ka kua ntle ka kua o ka re le tsona di be di na le boema le lengwe le sa kwešiše o nna go direga eng bosenyi bo amega tabeng tšeo le tsona dikereke tšeo tša o tuma tša o tswa ka nte o ka no gopola bo o mothoso o ka no gopola bo boširi o ka no ba gopola batho ga botse bjale ke kwa ba re o na le tšhelete le bušitše bokae le gona jwang mokone go na le baruti ba dikereke tše e le gore di a fapafapana ba e le gore go edile tša ba le setumo kudu-kudu ge di thoma di tsebega mo Afrika Borwa ene bjale se e le gore ge re se khumane ge re be re utula ge re be re tšwela pele ka dinyakišo re khumane le gore go šomile tšhelete ka baka la goreng mokgwa e le gore ba tlile ka ona mo Afrika Borwa le ka mokgwa ba sepetšeng ka ona go no bontšha gore e be selo tše e le gore le tša tloga di sepelago tse le mathomong tšhelete re bolela mo ge re ya ka reja e le kana around 180 million tše e le goreng e be e sepetše go tloge gona mola sona syndicate se se thoma go šoma go fitlhela ge re thoma re tsenelela ka dinyakišo go tloga ka 2024 go tla ka keno a se ke go be le šomišo ya tšhelete so se e le gore a se dira gane bjale motlhamongwe pele ke tsela mo ebile ke gatselele gore SIU e na le maatla a gore le ge tšhelete e se ka mo Afrika Borwa e ka be le ka nageng ye nngwe re na le mogoro go šomišana le go berekisana le yona naga ene uwe ge e le gore go na le motho e le gore re monyakiša goba go na le company tsoko e le gore re e nyakišiša bjale ge ke bolela ke ilalo re kopanong le anti-corruption mekgatlo e mengwe ya go lwa le bo manager mo Commonwealth countries mo e le gore le gona re a šomišana re leka go strengthena taba ya tšhomišano gore ge e le gore go na le motho e le gore ba monyaka ka Afrika Borwa re kgone go thušana tšhelete ga di bjale gato ya bobedi ke gore re tlo ba re ya special tribunal oba re tlo ba re ya di-court tša go fapafapana mo dikgorong tše seko tša go fapafapana mo Afrika Borwa go leka go dira dikgopelo tša gore ge e le gore go na le tšhelete e swantse e patele goba ga e gona re tlo kgona go lebelela gorena ke e ka ba e le ntlo goba e ka ba e le koloi goba e ka ba e le asete e le gore ka kgona go e buša gore e kgone go lekana le tšhelete a se motho ka o tee re bolela ka batho ba e le gore ba feta lekgolo 127
re khumane dikgopelo re dirile study ka 2557 and a se mo tabeng ya dikereke fela le mo di-university go na le batho ba e le gore ba bereka kwa ba fitlhile mo ka mangwalo e le goreng ga se a maleba di-university le tsona di ga re boledisane le tsona gore go na le batho ba e le gore re ba nyakišiša kudu-kudu re lebeletse di-study goba work permits tša bona ke mafapha a mantšinyana a setšhaba e le gore a lebeletse mara le ke nnete le dikereke di gona ka mogare ke magato a fe a botlhokwa advocate a tshwanetseng go tšewa go thibela bothata jo re bolelang ka bjona nna le lena le kgono ke gore motho ge a bereka a lebelele se e le goreng o hiretše go berekana le sona ka baka la gore gane bjale ge batho ba feleletša ba thoma go dia dikgopelo tša di-visa ka di-whatsapp ba thoma go dira dilo tša mohuto tša go fapafapana go na le lefapha le le gore le tlhokometse ditaba tša dikgopelo lefapha leo ge re investigata ge re interviewa ba bangwe ba bona re khumane gore ba bangwe le dilo tša ga ba di tsebe ka gore di dirwa ke batho ba e le gore ebile ga ba šome ka mo lefapheng le ditšeo tša go ama le dikgopelo gape ko gone gore e be ya naga ya Afrika Borwa e exposed to risk ka baka la gore ge batho ba no tsena ba etšwa e le goreng ke rena maAfrika Borwa ba e le gore re ba thuša gore ba tsene ka mokgwa e se bangwa maleba nambile ga re dire toka nageng ya Afrika Borwa Leon Schreiber bjale ka tona ya kgoro ya merero ya selegae mathata a le a tshwereng o a tseba wa tseba mokone parlamente le yona e a tseba ka ge ke bontšha ke re le pego re itse go mopresidente re tlo fa pego ya mafelong a September mara ka nako e re be re tla be re fitlha mo ka September re tlo ba re fa re bontšha gore bjale re tla kae ka taba ya di-case e le gore di ka be di le pele ga special tribunal goba di ka be di le kgorong ya tsheko portfolio committee ya home affairs le yona pego e ba e humane ba e senka ga se ra e dia sephi re le go tšwelela wa ka mokgo proclamation yona tumelelo e re dumeletseng ka gona nabile ra kgona go re nyakisisitse re beya di-outcomes tša nyakišo tša rena pepeneneng gore maAfrika Borwa ka moka ba bone gore ba tsebe gorena go direga eng ke le kwa ga tebetse pedi wa tseba ke nyaka go ruma le wena ga o ne gore na ka gore ka kua go matlang ka commission ra bona ba tshwara na ka mo SIU re ka bona ba bangwe ba llelwa ke ditšhipi le gona mokone ga ke tlhaloseso e ka no tšea nakonyana motlhameng mara ke tla le ka go e tlhaba ka dilo ka gore SIU matlang a yona re šala tšhelete morago ge motho rena mmereko wa rena o mogolo ke go šala tšhelete morago le go lebelela gorena e rile go fitlha ka mo accounting ya le ba kae e le go bomang batho bana ba ka moka e le gore ba fumana tšhelete ka mokgwa le gore ga se ba tshwanela gore e fumane ka gona re na le maatla a go e buša ene bjale maatla a go swara re a fa ba botšhotšhisi ka mokgwa e le goreng re a berekišana le ba botšhotšhisi gore ge re ka re dinyakišišo nako ene re fitlhago gona re fumana e le gore molato o tla o gapeletša gore re name re botse ba botšhotšhisi re dira bjalo ke na le kholofelo e ka ba botšhotšhisi e ka ba sepodisa e ka ba lekane le lengwe la semolao le re berekišana go le lona ke le kwa ka tebetse pedi ebile ke na le kholofelo e tletšego ya gore lena le batlhanka ba o tša mo provinceng ya gešo ka kua go National Prosecuting Authority re na le Masroka ka mo go SIU re na le Advocate Selby le tla šomišana mmogo banna ba gešo gore re tle re kgone go tlhomola naga ye mmota le ka ba le bona re a kotsiela dilo tša rena a di sepele gabotse Advocate wa tseba ke eng ke go tshepiša gore tšatile lengwe re sa tlile go bitša gape monna gešo ka ge re ile ra re mo tseleng ra eta re ba le dipampas tša gona re tshelela kae e fela re leboa kwešišo ya gago le go kgona go kweša gore bjale ka radio re na le go šoma bjang re le boile go boledišana le wena ga le kgono gomme re kholofela gore nako ye tla gore ta o mema motho mongwe re ka ba le mathatsi a teng gore go bona o eta le ka studio go tlo araba diputšo tša batheeletše awa ke gae mokone le nna nka leboga re leboga sebaka motlhamengwe ke no re ka motsosenyana o tee ke no re fa nomoro ya hotline ya SIU gore ge e le gore go na le tše e le gore go di nyaka go nyakišišwa batho ba thuseletša go e šomiša ke 0800 037 7744